Добре дојдовте на нов Асном. Во последните скоро 3 години во Европа после Втората светска војна владее една огромна воен конфликт во Украина, кој истиот воен конфликт има репрекусии врз нас овдека во Македонија како и регионот, но исто така има репрекусии за европската, руската и светската економија. Русија е под огромни санкции и последниот вид санкции беа направени пред едно месец дена, а од 1 септември прекината испораката на газ за Европа преку украинскиот гасовод. Сето ова ќе доведе до едно зголемување на цените на газ, а со тоа ќе се зголемат и трошоците и на фирмите и на економиите на Западна Европа. Какви се последиците од економските санкции и економијата, денеска ќе збориме со ценетиот наш гостин, професорот Дејан Шошкич, кој беше гувернер на Народна банка на Република Србија од 2010 до 2012 година и кој е одличен познавач и на економските текови во Европа, Русија, како и на Балканот. Добар дан, господине Шошкич. Добар ден. Хвала вам пуно што сте одазвали мом позиву да будете мој гост на овом нашем каналу. Ја вам пуно захвалјувам. Ја вас следим ваши излагања, ваше подкасте и промоcije кои радите и исто тако на бројним телевизијама. И ценим ваше мишлење. Имате одлично познавање економских токова во Европи, Русија и овом делу Балкана. Прije nego што е рат почео измеѓу Украина и Русија, пуно економски саветници и аналитичари со Запада направили су споредбу руске и западне економија и имало е едно, ја би рекол, погрешну слику руској економија и кои су последици исто тако ако би таа руска економија била под санкцијама. Након тога што се почео рат у Украина, уведени су едне и драконске санкции Русија, кои никада прije тога у исторiji човечанства, ја не знам да е нека земја била под такви строге санкции. 3 години скоро 3 години након овог рата, имамо две позиции. Имамо исход, односно имамо економија Русија, економија Европske unije и светска економија. Можете нам речи кои су последице санкције у Европи, као и према Русија од овог рата кој се одвија у Украини? Da, pa hvala vam na pitanju i zahvaljujem se na pozivu i na prilici da danas razgovaramo na ove teme. Moje, da kažem, bavljenje ovim pitanjima je na neki način indirektno, jer jedan od predmeta koje ja predajem na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je ekonomska statistika, zapravo makroekonomska statistika. I otuda na neki način u jednoj većoj meri od možda prosečnog ekonomiste ili prosečnog makroekonomiste poznajem tu relaciju kako se mere pokazatelji kao što je bruto domaći proizvod, šta to predstavlja svetsku statistiku, kakva je struktura tih pokazatelja i ono što se najčešće uočava, nažalost, u ovim analizama relativne snage pojedinih zemalja danas u svetu, to je da se zapravo biraju neadekvatni pokazatelji za ta poređenja. Naime, najčešće se polazi od nominalnog bruto domaćeg proizvoda i taj nominalni bruto domaći proizvod ima svojih na neki način prednosti i upotrebnih vrednosti, posebno za zemlje koje su slične po nivou internih cena. To se na izvestan način, dakle na jedan šaljiv način možda, pojavilo u globalnoj diskusiji kada se govorilo o takozvanom Big Mac indeksu.
jer je Big Mac jedan proizvod koji je manje više ljudima poznat širom sveta, potpuno je standardizovan, međutim kada uzmete njegove cene u Tokiju, u Njujorku, u Moskvi ili u Skopju ili u Berlinu, vi ćete videti da zapravo množeći te cene sa zvaničnim deviznim kursevima, da bismo pretvorili vrednost tog Big Maca u uporedivo recimo dolarsku vrednost, vi na kraju dobijate zaista vrlo različite vrednosti u dolarima. Negde je to $7, negde je to $2, negde je to $12 i tako dalje. I to samo po sebi ukazuje da interni nivo cena u pojedinim državama nije u potpunosti zahvaćen zvaničnim deviznim kursevima koje te zemlje primenjuju prema dolaru i drugim valutama. Otuda i obračun bruto domaćeg proizvoda mora da bude korigovan da bi postao realan za međunarodna poređenja. Da. Dakle, 60. godina uočeno je da te cene po različitim zemljama nisu u potpunosti zahvaćene deviznim kursevima koji se zvanično koriste i da je potrebno ići u pravcu razvoja jednog projekta koji je nazvan paritet kupovne snage, dakle 3P, Purchasing Power Parity, i taj projekat se razvio od 60. godina kao suštinski jedan zajednički međunarodni angažman velikog broja zemalja, taj broj zemalja do danas je narastao na preko 170, koji uključuje praktično poređenje internih cena za određeni, da kažem, skup roba i usluga koje se u tim zemljama koriste, kupuju, prodaju i tako dalje. I otuda bruto domaći proizvod je doživeo jednu vrstu razvoja u smislu da sem nominalnog bruto domaćeg proizvoda postoji i bruto domaći proizvod korigovan za paritet kupovne snage. Naravno, postoji čitav niz drugih pokazatelja kao što je bruto domaći proizvod koji je realan, iz koga je izvučena inflacija, pa zatim da je prikazano u nekakvim fiksnim cenama u dolarima iz određene godine, pa imamo naravno i ovaj paritet kupovne snage i svakako da možemo da računamo i bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, dakle per capita. Za međunarodna poređenja zemalja koji imaju unutarnje cene na različitom nivou, dakle, najoptimalniji je upravo taj bruto domaći proizvod korigovan za paritet kupovne snage i to gotovo svi makroekonomisti koji se malo razumeju u računanje bruto domaćeg proizvoda bez razmišljanja biraju kada žele da naprave nekakve zaista ozbiljne komparacije o relativnoj ekonomskoj snazi u svetu. I u slučaju ovih zemalja koje se danas često spominju, BRICS zemalja i sličnih zemalja u razvoju, dolazi do bitne korekcije u nivou bruto domaćeg proizvoda, pa i u tome koliko zapravo one realno u ekonomskom smislu jesu značajne danas u svetu. Eto, ako hoćete, ja mogu da vam citiram nekoliko tih stvari vezano recimo za zemlje koje su inače nama tradicionalno jako dobro poznate kao bogate zemlje, vodeće zemlje zapada okupljene u grupi G7 i recimo ove zemlje koje su okupljene inicijalno u grupi BRICS i njihove realne ekonomske snage. Dakle, ako gledamo bruto domaći proizvod korigovan po paritetu kupovne snage i inače ovaj podatak možemo naći svaki dan u bazi podataka Svetske banke ili Međunarodnog monetarnog fonda ili Američke obaveštene agencije CIA ili bilo kog drugog ko zaista ozbiljno prikuplja podatke o makroekonomskim kretanjima u svetu. Dakle, to je jedan odavno poznat indikator, ali ga treba prepoznati i koristiti kada želimo da poredimo različite zemlje. Dakle, po ovom pokazatelju, bruto domaći proizvod korigovan za paritet kupovne snage, američka ekonomija u 2023. godini imala je bruto domaći proizvod od 27.360 milijardi dolara. Dakle, to je ekonomija koja je dugo godina bila najveća, međutim danas ona nije po ovom pokazatelju najveća je kineska ekonomija koja je 34.640 milijardi dolara. Dakle, već oko tog pitanja koja je najveća ekonomija, ovaj bruto domaći proizvod koji se meri po paritetu kupovne snage i koji je precizniji za međunarodna poređenja, govori da je Kina ekonomija broj 1 u svetu i to ne od juče, što bi se reklo, nego od 2017. godine kada je ona zapravo pretekla
Sjedinjene Američke Države po ovom pokazatelju bruto domaćeg proizvoda koji je korigovan za paritet kupovne snage. Zatim recimo imamo to pitanje gde se tu nalazi Japan, gde je Velika Britanija i tako dalje. Vrlo često Britanci sami smatraju da su oni veće ekonomije od svoje bivše kolonije Indije. I kada pogledaju nominalni BDP, to izgleda otprilike tako ili slično, međutim, Ujedinjeno kraljevstvo ukupno proizvodi oko 4000 milijardi dolara, 4003 milijarde dolara, a Indija proizvodi 14,54 hiljade milijardi dolara. Dakle, praktično više nego 3,5 puta je veća ekonomija Indije od ekonomije Britanije. Onda, kad uporedimo tri zemlje koje su slične po međusobnom outputu i nalaze se tu negde na nekom sličnom nivou, to su Nemačka, Japan i Rusija. Nemačka ima 5,31 hiljadu milijardi dolara, Japan ima 6,25, Rusija ima 6,45. Dakle, Rusija je zapravo četvrta ekonomija sveta u ovom trenutku i to nisu podaci koji su nekakvi moji podaci, to su podaci Svetske banke, dakle oni se mogu bukvalno u bilo kom trenutku se njima može pristupiti, to je javno dostupna baza podataka, iste te podatke možda u metodološki nekoj nijansi drugačije možemo naći i na web sajtu Međunarodnog monetarnog fonda, dakle izvori podataka su potpuno zapadni i oni na koje smo mi navikli da koristimo, ali ne nominalni BDP koji ima ogromne manjkavosti, nego ovaj BDP korigovan za paritet kupovne snage. Tako da tu postoji nekoliko vrlo interesantnih relacija. Dakle, kad saberemo sve zajedno ove zemlje G7, mi dolazimo na otprilike 52.840 milijardi dolara. BRICS zemlje imaju 61.030. Dakle, one su otprilike 15 do 20% veće ekonomije ukupno i zbirno posmatrano. Naravno, po glavi stanovnika, bogate zemlje su i dalje bogatije, to ništa nije sporno, ali ukupna ekonomska snaga je nesporno na strani BRICS-a, čak i ukoliko uzmete samo 4 zemlje, Kina, Indija, Rusija i Brazil, vi dobijate veći ukupni BDP od zemalja G7. Ono što je isto tako zanimljiva stvar, to je da je recimo Brazil veća privreda i od Britanije i od Francuske, da je recimo Britanija da ima preko 2400 milijardi dolara godišnje manji BDP od recimo Rusije, da je Rusija zapravo najjača ekonomija u Evropi sa 6450 milijardi dolara u odnosu na Nemačku koja je negde oko 5400 milijardi. I to su stvari koje su, da kažem, u javnom diskursu stručne javnosti prisutne, ali i pre svega kod onih koji razumevaju da je paritet kupovne snage vrlo važna stvar da se ima u vidu kada se govori o bruto domaćem proizvodu. Ono što bi dublje poznavanje ovih pokazatelja bruto domaćeg proizvoda takođe moglo da otkrije, to je da zemlje koje imaju, da kažemo, veći stepen institucionalnog razvoja, gde se ekonomska aktivnost odvija dominantno kroz pravna lica, gde ta pravna lica imaju svoje finansijske izveštaje, gde su ti finansijski izveštaji redovno i objektivno formirani i prikupljeni. Dakle, tu ekonomska aktivnost je, da kažemo, u većoj meri zahvaćena od strane zvaničnih statističkih organa. Kada imate zemlje koje imaju recimo niži nivo institucionalnog razvoja, na primjer Indija ili Rusija, tu se javlja jedan segment sive ekonomije, pa i kod nas na Balkanu, gde teško može to da zahvati zvanična statistika. Znate, evo da napravim malu karikaturu. Kada neko kod nas, poseče neko deblo u nekoj šumi, jel tako, i zameni tako nasečeno drvo za rakiju koju je ispekao komšija, jel tako, to će teško zvanična statistika da zahvati. Iako, po definiciji onoga što predstavlja BDP, a to je da se odvija aktivnost koja angažuje rad, koja angažuje kapital i služi zadovoljenju ljudskih potreba, dakle, te aktivnosti ispunjavaju uslove da budu zahvaćene bruto domaćim proizvodom. Ali niži institucionalni razvoj omogućava da jedan deo ekonomske aktivnosti bude nezahvaćen. Takođe, sve transakcije koje nemaju finansijsku, kako bih rekao, kontratežu, dakle kada dobijete neku isporuku, a da niste za nju platili,
te transakcije postaju, da tako kažem, ispod radara zahvaćanja zvanične statistike. I možemo da zamislimo da zemlje koje imaju, recimo, jak državni sektor, gde negde neko ministarstvo kaže, ne znam, rudniku u državnom vlasništvu, vi sada treba da isporučite ugalj nekoj tamo topionici u državnom vlasništvu, a plaćanje ćemo da vidimo, da li će da bude iz budžeta ili će ovako ili neka kompenzacija i tome slično. Ti maniri ponašanja i postupanja, koji su inače teško zamislivi u dobro uređenim tržišnim privredama, a postoje u nekim drugim zemljama, takođe skrivaju jedan deo BDP-a. Tako da, mogli bismo reći da institucionalno nerazvijene zemlje sa većim učešćem sive ekonomije zapravo imaju i veći BDP nego što uspeva da zahvati ovaj bruto domaći proizvod korigovan za paritet kupovne snage. I rekao bih da to možemo da zamislimo takve forme ponašanja i u Indiji, sigurno i u Rusiji, u Brazilu, u Kini, dakle, pa i ovde kod nas na Balkanu. Znate, kad se proračunava BDP i želi da zahvati ono učešće sive ekonomije koje nije registrovano, najčešće se polazi od toga da se ono registruje tamo gde svi mi moramo naše dohotke da na neki način provučemo kroz jedan trgovinski sistem gde ćemo platiti PDV. Dakle, i kada majstor kod nas dođe i popravi, ne znam, bojler, a ne izda račun, nego samo naplati u gotovom novcu, on će taj gotov novac najčešće koristiti negde u samoposluzi ili negde drugde, pa će se javiti veći promet u maloprodaji. I onda na bazi toga možete da procenite i kolika je siva ekonomija. Ali to su samo procene i vrlo često ne možete da zahvatite sve i ostaje jedan deo te aktivnosti van ovih pokazatelja. Dakle, BDP korigovan za paritet kupovne snage nije idealan pokazatelj, ali je mnogo bolji od nominalnog BDP-a za međunarodna poređenja, posebno zemalja koji imaju interno vrlo različite nivoe cena koje nisu odražene u zvaničnim deviznim kursevima. Ja bih rekao da je to ključna greška koja je učinjena od strane mnogih kolega koji su možda inicijalno bili, završili politikologiju ili sociologiju ili prava i tako dalje, našli se na mestima odlučivanja vrlo često u zapadnim zemljama, ne razumevajući zapravo kako se i koji pokazatelj u čitavoj lepezi pokazatelja kakvi su bruto domaći proizvod treba izabrati ako želite da steknete koliko toliko realnu sliku o ekonomskoj snazi. Dakle, ovde govorimo konkretno o Rusiji koja je pretrpela, jel tako, i trpi i dalje ogroman broj sankcija, ali evo, govoreći iz zemlje koja je imala sankcije pre 30 godina, Srbija je imala sankcije i to sankcije koje je uvela međunarodna zajednica glasanjem u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, legalne sankcije su uvedene Srbiji, pa tu je uvek nađen neki način da se određene stvari nabave, iako nije dozvoljeno i tome slično, ali zemlje poput Srbije, male ekonomije, ranjive ekonomije, koje ne proizvode sve što im treba, koje nemaju dovoljno tehnološkog znanja, koje nemaju dovoljno resursa, koje nemaju dovoljno energenata, koje nemaju fiskalnu stabilnost. Znate, takve zemlje i prema takvim zemljama sankcije su relativno delotvorne u nekakvom srednjem i dugom roku, mada videli smo i u slučaju Srbije i nekih drugih zemalja, zapravo te sankcije umeju nekada i da olakšaju ostanak na vlasti nekakvih diktatorskih, nedemokratskih režima, iako su možda te sankcije inicijalno namenjene da se takvi režimi kompromituju i eventualno ubrzano sklone sa pozicije odlučivanja. Dakle, tu je, ja bih rekao, napravljena ključna greška. Još jedna stvar, evo, ako mi dozvolite da ne dužim previše, a mislim da je možda za petak našeg razgovora važno ukazati na nju, to je jedno pitanje koje mi svi svakodnevno srećemo i slušamo o njemu i po pitanju pridruživanja Evropskoj uniji. Govori se o mastriškim kriterijumima koji govore o tome koliki je budžetski deficit, koliki ukupni treba biti javni dug prema bruto domaćem proizvodu i slične stvari. U Evropi to je parametar 3% budžetskog deficita, odnosno fiskalnog deficita, a po pitanju ukupnog javnog duga zemlje ne bi trebalo da pređu 60%. Međutim, kad pogledamo Fiskalni monitor, to je najznačajnija međunarodna publikacija koja prati javne finansije zemalja širom sveta u izdanju Međunarodnog monetarnog fonda, dakle opet zapadni izvor, mi ćemo videti jednu prosto interesantnu statistiku vezanu za Rusiju. Dakle, Rusiju kada pogledamo u tom fiskalnom smislu, mi ćemo videti sledeću stvar. Njen dug je jako mali.
ispod 20%, koliko što ja se sjećam. Tako je, dakle vi ćete vidjeti Ameriku koja ima preko 130% dug u odnosu na BDP, Japan koji ima praktično preko 260%, zemlje Evropske unije tu su negde oko 100%, neke manje, recimo Nemačka ima manje, Rusija, posljednji podatak je 16,5%. Dakle, Rusija je suštinski daleko najmanje zadužena zemlja od svih industrijski naprednih zemalja, pa moglo bi se reći i od srednje razvijenih zemalja, iako recimo zemlje koje su ovde kod nas na Balkanu i zemlje dakle, u tranziciji, u razvoju su zapravo fiskalno disciplinovanije od zemalja zapadne Evrope. Kad uporedimo to koliko, na primjer, je javni dug Makedonije ili Bugarske, Rumunije, Srbije čak, koja se bitno zadužila posljednjih godina, ali svejedno, to su niži nivoji duga u odnosu na one koje srećemo kod Italije, Francuske, Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, posebno Japana. Nije tu uvek samo dovoljno gledati taj nivo, jel tako, važno je i ko je vlasnik tog duga, dakle, ko kreditira te zemlje, i onda su situacije drugačije između jednog Japana koji ima 260% unutrašnji dug je većinom. Jer tu su uglavnom vlasnici tog duga su zapravo japanski penzioni fondovi koji su kupili japanske obveznice denominirane u jenima, tako da tu ne može doći do krize javnog duga kakva se desila recimo u Grčkoj na nivou od oko 130% duga prema BDP-u. Dakle, to je još jedna stvar koja, rekao bi, je bitna, jer oni u fiskalnom smislu, oni ne mogu doživeti krizu javnog duga ako imaju 16,5% dug u odnosu na BDP. Znamo i sami da su imali 100 milijardi deviznih rezervi, da oni imaju budžetsku rezervu, onda imaju, da kažem, ono što se zove Sovereign Wealth Fund, dakle oni imaju investicioni fond koji je formiran iz viška deviznih rezervi, dakle oni imaju jednu vrlo stabilnu finansijsku situaciju u zemlji i bilo ko je želeo sankcijama da destabilizuje tu zemlju i da izazove fiskalnu krizu, ja mislim da je bio na pogrešnom tragu, barem kad je u pitanju Rusija i ovi osnovni makroekonomski pokazatelji. Da, to je interesantno. Znači, s jedne strane imamo zapadni svijet koji ima paritet kupovne moći i nije tako očigledan kao što je u nominalnom smislu, a sa druge strane je ruska ekonomija koja je jako silna, ima nizak postotak zaduženosti i finansijska kondicija je jako veća. Sa druge strane imamo rast ekonomije, odnosno u zadnjih 2 godine primećuje se ono što je statistika što nam daje to da evropska ekonomija je u 0, možda 0,1, to je neka statistička greška i je rast ekonomije Evrope, nasproti ruske ekonomije koji svi pokazatelji kažu da će biti oko 4%, to je 3,8%. Možete nam reći koje su ishod ekonomskog ove sankcije koje su imale na evropsku ekonomiju vis-a-vis ruske ekonomije, a može i šire ako može? Da, pa evo, to je jedno, ja bih rekao, ovo što ste rekli je vrlo ilustrativno za procese koji se odvijaju i koji su se, po mom mišljenju, mogli predvideti. I ja sam sticajem okolnosti imao jedan sličan razgovor neposredno nakon početka rata u Ukrajini sa jednim našim uglednim profesorom ovde iz Beograda. Imali smo jedan razgovor ovakvog tipa, dakle u jednom podcastu, gde znam da je i on izrazio skepsu i mnogi gledaoci u neku moju procenu koju sam dao tada, to je da će ruska ekonomija imati možda 1 godine pad ekonomske aktivnosti, maksimum 2, ali da će se posle vratiti na putanju razvoja. Jer privredni razvoj zavisi pre svega od toga da li vi imate resurse potrebne, da li imate veliko tržište i da li imate kvalitetne ljude koji znaju da prave proizvode. Dakle, kad pogledate rusku privredu danas i uporedite recimo sa
američkom privredom 19. veka, vi vidite zapravo dosta sličnosti. To su zemlje koje imaju resurse, koje imaju tržište, doduše u Americi sa imigracijama imali ste rastući broj stanovnika, ali svakako veliku tržišnu apsorpcionu moć domaćeg tržišta, koja je dovoljno da vi kada pokrenete neki biznis, neku fabriku, nemate samo mali broj potencijalnih klijenata, nego imate veliki broj potencijalnih klijenata. Dakle, imate mogućnost da rastete. Da li ruska privreda ima izvore za taj rast? Pa ima. Znate, mi zaboravljamo da je ruska privreda zapravo suficitarna ekonomija. Interesantan podatak koji uglavnom ljudi nemaju u vidu, to je da u relativnom smislu, kada merite koliki je trgovinski suficit, dakle višak onoga što se izvozi iz nacionalne ekonomije u odnosu na ono što se uvozi u nacionalnu ekonomiju, taj trgovinski suficit, kad stavite u odnos prema BDP-u, vi dobijate podatak da Rusija ima 9,7% trgovinski suficit u odnosu na BDP, a da recimo druge zemlje, kao što je, na primjer, Nemačka, poznata kao izvoznik, ima samo 5,5% trgovinskog suficita u odnosu na BDP. Japan samo 2,9%, Kina 2,6%, a Rusija 9,7%. Dakle, u pitanju je, kažem, nacionalna ekonomija koja ima izvoznu sposobnost. To su proizvodi koji vrlo često nisu finalnih proizvodi. Oni su vrlo često neke sirovine, repromaterijali i slične stvari, metali i tome slično. Ja mogu da vam navedem ono što je navodio Svetski ekonomski forum iz Davosa kada je analizirao rusku privredu 2019. godine. Oni su tada zaključili da je ruska privreda zapravo super sila u proizvodnji i izvozu različitih proizvoda, dakle nafta i naftne prerađevine, gas, ugalj, pšenica, prvi u svetu, poluprerađeni proizvodi od gvožđa, nikl, azotna đubriva, kobalt, vanadijum, nikl, platina, zlato, dijamanti, aluminijum, drvo, magnezijum, cink, tungsten, bakar, titanijum. U okviru titanijuma 45% svetske proizvodnje je iz Rusije. Ljudi zaboravljaju da recimo je to zemlja koja je u tehnološkom smislu bila sposobna da uradi mnoge stvari. Mi zaboravljamo ko je poslao prvi, satelit u kosmos. Ako gledate, odakle je došla prva letelica na mesec, došla je iz Sovjetskog saveza, na Mars iz Sovjetskog saveza, na Veneru iz Sovjetskog saveza, prvi čovek u kosmosu iz Sovjetskog saveza. Dakle, da biste napravili te vrste tehnoloških dostignuća, vi nesporno morate imati izvanredne naučnike i inženjere i to nije uopšte sporno da oni imaju ih. Verovatno su ih držali dominantno u vojno-industrijskom kompleksu i u kosmičkim istraživanjima, ali kao što je Japan nakon Drugog svjetskog rata izvršio transfer svojih naučnika iz vojnog kompleksa u civilnu proizvodnju, podjednom su postali konkurentni u proizvodnji automobila, radio uređaja, televizora i sličnih stvari. To nije nerealno očekivati i ovde. Sa Rusijom se dešava trenutno nešto interesantno, znate. Rusija je po svoj prilici jedna nedovoljno demokratska i nedovoljno institucionalno razvijena zemlja, barem to je neka naša percepcija ovde, da kažem, gde živimo u Evropi i tako dalje, ali njihovi bogati pojedinci, dakle, njihovi oligarsi su tradicionalno iznosili ogromne količine novca u inostranstvo, u London i na druga mesta. I sada su oni dovedeni u poziciju da se ta njihova imovina i bankarski računi i luksuzne jahte i stanovi i vile u Italiji i slične stvari zamrzavaju. Otuda je došlo do jednog fenomena koji Rusija nije uspevala da reši dugi niz godina, a to je da je novac počeo da ostaje u Rusiji. Tako da oni imaju više nego što im treba investicionog potencijala, oni imaju sve resurse koji su im nužni, oni imaju ljude koji znaju da proizvedu i ukoliko se evropska privreda povuče sa tog tržišta, verujući da će zbog toga da dođe do nekih problema u ruskoj ekonomiji. Mi smo videli 2014. godine, kada su prve sankcije uvedene Rusiji, kada su Rusi još uvek kupovali dosta poljoprivrednih proizvoda iz Evrope.
Znate. I onda su Evropljani pomislili da zbog aneksije Krima sankcije će ih teško pogoditi time što im neće izvoziti poljoprivredne proizvode i tako dalje. Desilo se zapravo suprotno. Ostao je prazan prostor na ruskom tržištu, to su ruski farmeri popunili, sada su svetski lideri u nekim oblastima poljoprivredne proizvodnje. Vrlo slično se po mom mišljenju dešava i u određenim industrijskim oblastima kao što je recimo proizvodnje automobila i slične stvari, gde sami ruski privrednici popunjavaju te, da kažem, tržišne rupe koje su nastale povlačenjem zapadnih kompanija, istovremeno, s obzirom da ni Kina, ni Indija, ni veliki deo takozvanog kolektivnog juga nije uveo bilo kakve sankcije Rusiji, imate mogućnost da strani direktni investitori iz tih zemalja, a Kinezi su poznati kao globalni investitori u ovom trenutku, dakle najveći, ja bih rekao, nesporno najveći u svetu, oni su u stanju da zapravo popune vrlo brzo te nedostatke i da se u nekim, da kažem, tranzitornim periodima može očekivati pad ekonomske aktivnosti, ili to se već desilo zapravo 21. jednim delom 22. godine, ali vrlo brzo su ili domaći proizvođači preuzeli proizvodnju onoga što je nedostajalo ili su počeli da nabavljaju iz Kine. Sada vidimo da je domaći proizvođač aviona za putnički saobraćaj praktično napravio alternativu za Airbusove, za Boeinge i slične stvari. Dakle, tu će se vrlo brzo pojaviti situacija i tu zapravo odlazi jedan deo ovog privrednog rasta. Dakle, obično ljudi kažu ovaj privredni rast koji vi spominjete da se dešava u Rusiji, da samo posledica vojno-industrijskog kompleksa. Nije samo vojno-industrijskog kompleksa, nego i domaće ekonomske aktivnosti koja supstituiše uvoz sa zapada. I to se dešava. Dakle, ta dva impulsa privrednom rastu nisu, da kažem, zanemarljiva, i one će jedno vreme sigurno da održavaju rusku privredu u jednom dinamičnom stanju. Vidimo da oni imaju i neku povišenu inflaciju zbog pregrejanosti ekonomije. S druge strane, Evropa je tradicionalno beležila bazirala zapravo svoju konkurentnost na sposobnosti izvoza usluga i na proizvodnji sofisticiranih industrijskih i visokotehnoloških proizvoda. Dobar primjer je naravno Nemačka sa svojom jakom industrijskom bazom, ali mi zaboravljamo da je ta jaka industrijska baza u Nemačkoj opstajala i bivala konkurentna pre svega zahvaljujući jeftinom uvozu energije i jeftinom uvozu repromaterijala pa i prerađenih metala i slične stvari, a onda kad se uđu u suštinu tog uvoza vidi se da je on zapravo dominantno bio snabdevan iz Rusije. Tako da ako industrija izgubi jeftinu energiju, ona teško može da održi konkurentnost i teško je izbeći ovaj proces koji se dešava, a to je da se zapravo sele firme iz Nemačke u druge zemlje. To je bilo prisutno i ranije. Mi smo gledali da su se pojedini nemački proizvođači, recimo automobila, na neki način delimično preselili u Ameriku, tamo su formirali svoje fabrike i tako dalje, čak i za neke modele koji su kod nas bili ovde dosta popularni u Evropi. Mi nismo znali da, na primjer, ti BMW ili Mercedesi dolaze zapravo iz Amerike. To isto se dešava i u slučaju Kine, međutim danas imate jednu, da kažem, veliku prepreku za Evropu, to je Kina sa svojom privredom, sa svojom industrijskom bazom koja je nesporno najveća na svetu i već danas vidite da zapravo kineski automobili, dominantno električni, su znatno jeftiniji od evropske konkurencije i ne samo to, nego imaju sve resurse potrebne, uključujući od litijuma i litijumskim baterija do visokih softverskih aplikacija koje se nalaze u tim automobilima. Dakle, maltene na svakom segmentu Kina ima prednost i to u kumulativnom smislu dovodi do toga da evropska proizvodnja ne može biti konkurentna Kini u ovom trenutku. Tu sada možemo da vidimo razloge zašto se i Evropa i Amerika brane visokim carinskim zaštitama, dakle da pokušavaju da se zaštite. Uzgred bude rečeno, te visoke carinske zaštite su nešto što recimo nama na Balkanu nisu dozvoljavali, jer su smatrali da je to u suprotnosti sa Svetskom trgovinskom organizacijom, sa slobodnim tržištem i tako dalje. I vrlo verovatno bi pre 5 ili 10 godina takvo postupanje nekih drugih zemalja
naišlo na veliku osudu zapadnog sveta koji je promovisao liberalizam u trgovini posljednjih decenija, da kažem 50-ak i više godina. Sada kada su suočeni sa vrlo jakom konkurencijom iz Kine, oni zapravo ponovno vade, da kažem, iz naftalina te mere protekcionizma koje su, da kažem, bile smatrane prevaziđenim, ali ja mislim da to može biti samo kratkoročna pomoć. Dugoročno mislim da je Kina zapravo tu bitku sa automobilima već dobila, jer strani proizvođači na ogromnom kineskom tržištu, koje je najveće tržište na svetu, dakle to je najveće tržište automobila i najveći proizvođač automobila na svetu. Tu su već zapadni proizvođači ubedljivo izgubili od strane kineskih proizvođača, tako da sve zapadne kompanije koje su ranije uspevale da izvoze u Kinu i da tamo dobro profitiraju, praktično su ostale bez tog tržišta zbog jake konkurencije domaćih kineskih proizvođača, pa čak i ako im se ne otvore ili ne otvore u potpunosti zapadnoevropsko tržište ili američko tržište, Kina sama po sebi ima ogromnu internu apsorpcionu moć za svoje proizvode, plus tu imate jednu Indiju koja je jedna od najdinamičnijih zemalja po pitanju privrednog rasta, ima isto tako blizu 1,5 milijardu stanovnika, tako da Rusija u tom ambijentu gde se praktično promenio centar ekonomske moći, gde se promenio i centar tehnološke moći, kad pogledate u kojim sve domenima visoke tehnologije danas Kina ima tehnološku premoć u odnosu na ostatak sveta. To je prosto fascinantno. To smo mogli da vidimo na primjeru ovog njihovog nekog najnovijeg telefona koji su oni u kratkom roku izbacili sa čipovima koji su te generacije koje Zapad još uvek nema. I ranije je bilo poznato da oni za ovu 4G i 5G mrežu i tako dalje, da su zaista svetski lideri. Oni su praktično postali u gotovo svim domenima jedan korak ispred, a vidimo recimo da je Rusija u stanju da obezbedi neku vrstu tehnološke prednosti, pa i sposobnosti proizvodnje u domenu naoružanja koje daleko nadilazi one kapacitete koje ima kolektivni Zapad. Tako da mislim da bi Evropa morala da napravi jednu vrstu ozbiljnog promišljanja gde je perspektiva Evrope u globalnoj situaciji u kojoj se nalazimo, i lično mislim da Evropa ima puno razloga ne samo da ne podržava ratna dejstva i ratne konflikte, nego da zaista povede računa o tome šta je sa njenom konkurentnošću. Videli smo Marija Dragog i njegov program koji podrazumeva ogromne investicije. Postavlja se pitanje da li Evropa u ovom trenutku ima ta sredstva za investiranje. To su sve ekonomije koje su vrlo zadužene, a kako obično se stvari dešavaju kada imate stagnaciju ekonomske aktivnosti, svi fiskalni pokazatelji postaju vrlo brzo nepovoljniji nego što ste očekivali, jer dug u uslovima stagnacije po pravilu raste i zbog većih izdataka socijalnih i drugih, ali i zbog činjenice da vam prosto ne raste bruto domaći proizvod koji bi onda kao drugi bitan pokazatelj drugi bitan element u tom pokazatelju, dug prema BDP-u, mogao da kažem vuče taj izraz naniže ili da ga drži pod kontrolom. Tako da mi imamo tešku jednu situaciju u Evropi, fiskalno tešku. Ona je teška i po pitanju stopa privrednog rasta i razvoja. Otvoreno pitanje je odakle će se naći taj novac za investiranje u rast produktivnosti, što je sugerisao Mario Draghi, ako istovremeno imate generalnog sekretara NATO pakta koji govori o tome da je potrebno povećati u istom trenutku i izdatke za naoružanje i da to što Evropa proizvodi danas mora da se bitno poveća i volumen armije koja je, da kažem, koje bi trebalo da bude na raspolaganju, dakle brojno stanje armija treba podići, to je jedan veliki budžetski izdatak, to je posebno problem u zemljama koje imaju demografsku stagnaciju, kao što je to slučaj sa Evropom. Taj problem ima i Rusija, istini za volju, ali sve to dovodi do situacije u kojoj, po mom mišljenju, bi trebalo da se ponovno postavi pitanje šta Evropa zaista želi i koji su strateški pravci razvoja Evrope. Po mom mišljenju, ja sam veliki, inače, da kažem, pobornik Evropske unije i te ideje da se
tenzije na našem kontinentu relaksiraju kroz jednu vrstu zajedničke organizacije i stvaranja tog nekog, da kažemo, zajedničkog evropskog prostora, ali mislim da stvari ne idu u tom pravcu. Mislim da ne idu stvari ka tome da se formira jedna federativna Evropska unija koja bi uključila sve i koja bi dala svima šansu. Mislim da se, nažalost, igra velikih sila tradicionalnih evropskih velikih sila i dalje na izvestan način sprovodi unutar Evropske unije, da male države nemaju dovoljan ponder i značaj da se artikuliše njihovo viđenje i posebno što mislim da je pogrešno i po pitanju NATO pakta i po pitanju Evropske unije, to je da se sistematski želi isključiti zemlja koja je, vidimo, četvrta ekonomija sveta, prva ekonomija Evrope. Znate, kad gledate evropski kontinent geografski, praktično 40% Evrope pripada teritoriji Ruske federacije i to iz granice iz 1991. godine. Dakle, kako formirati neku ideju i plan o Evropi i evropskim nekim integrativnim procesima ako ne uključujete zemlju koja ima 40% teritorije evropskog kontinenta, koja je najveća ekonomija, koja ima najveću ekonomsku snagu, dakle ima najveću privrednu snagu, industrijsku, pa rekao bih i vojnu snagu, je tako? Dakle, to je sve, po mom mišljenju, nešto što bi trebalo da bude predmet diskusija, pre svega u zapadnoj Evropi, ali bi trebalo i mi ovde na Balkanu da smo u većoj meri svesni tih procesa, jer naša očekivanja koja su vezana uglavnom za Evropsku uniju i s pravom, jer mi smo na ovom kontinentu, na Balkanu, na kraju krajeva su jedna od najstarijih država Evrope koji dalje postoje, dakle mi jesmo Evropljani i prirodno pripadamo tom korpusu, ali takođe ne smemo da ne budemo svesni toga šta se dešava u ostatku sveta i da su se relativni odnosi snaga prilično promenili i ono što je važno to je da su trendovi takvi da će zapravo relativni značaj Evrope u svetskoj privredi i finansijama po svoj prilici narednim godinama opadati ukoliko ne dođe do neke ozbiljnije promene u odnosima snaga i pre svega u politikama koje se sprovode u Evropskoj uniji. Apsolutno. Slažem se sa vašom konstatacijom i tu nas vodi do sledeće pitanje o nama ovdje na Balkanu. Makedonska ekonomija, kako što i srpska ekonomija, to su jedne male ekonomije koje su otvorene za trgovinu. U makedonskom slučaju 63 do 65% izvoza ide prema Evropskoj uniji, od toga 49% od izvoza ide u Njemačku i većinom toga ide u automobilskoj industriji koja sad je u kontrakciji u Njemačku. Kako biste postavili, da ste vi glavni ekonomista, kako biste postavili ekonomske tekove u ovom konstelaciji moći koje se mi nalazimo ovdje na Balkanu? Koja je ta politika ekonomska koja bi došla, koja bi producirala veći ekonomski rast na ovim prostorima? Da, pa to je, ja bih rekao, ključno pitanje za sve nas. I jedna stvar koja bi trebalo, po mom mišljenju, da bude svima nama jasna, to je mi ne smemo da imamo bilo kakvu vrstu pozitivnog osjećaja ukoliko vidimo da nemačkoj privredi ne ide dobro ili da italijanskoj privredi ne ide dobro ili da austrijskoj privredi ne ide dobro ili da grčkoj privredi ne ide dobro, jer to su naši glavni spoljnotrgovinski partneri. Prema tome, mi iz tih zemalja dobijamo ne samo tržište gde su njihove fabrike kod nas uglavnom postavile svoje proizvodne kapacitete pa izvoze na ta tržišta. Dakle, tu kroz trgovinski kanal možemo da dobijemo, drugo kroz investicioni kanal, tako da su to vrlo važne zemlje za nas i po prirodi stvari bi trebalo da budemo zainteresovani da njima ide dobro, ali isto tako moramo biti zainteresovani da nama ide dobro, da nama u regionu bude dobro, da nama u Srbiji bude izuzetno dobra vest, da Makedoniji ide dobro i da Bosni i Hercegovini ide dobro, jer su to tržišta gde mi izvozimo dosta, da shvatimo ono što je Keynes pokušavao na mirovnoj konferenciji
u Versaju da nametne kao temu, to je da Nemačku ne treba opteretiti velikim reparacijama, jer kroz uzajamnu saradnju je uzajamni rast. Ako vaš komšija nema dobru privrednu situaciju, to nije dobro ni za vas. Dakle, te nekakve, da kažem, nekakva mala poverenja, nepoverenja i odsustvo volje za saradnjom, mislim da to šteti našem zajedničkom interesu. Mi smo u Jugoslaviji imali kritičnu masu veličine tržišta koje je bilo dovoljno za privlačenje stranih investitora. I ako se setimo tih godina, mi smo imali, iako je bio socijalizam, imali smo proizvodnju velikog broja zapadnih proizvoda koji su se proizvodili u Jugoslaviji po nekoj licenciji ili u nekoj saradnji, kooperaciji i tako dalje. Istovremeno danas kad pogledamo, ne treba da nas čudi da recimo Poljska ili Rumunija bolje prolaze, jer imaju veliko interno tržište. Otuda, mi, da kažem, mali ovde na Balkanu, moramo da imamo svest o tome da kroz veće uzajamno harmoniziranje ekonomskih politika, da se zajednički postavimo prema stranim investitorima, ne da jedni drugima pokušamo da otmemo strane investitore tako što će svako od nas da spusti poreze na profit i slične stvari ili da daje veće subvencije i tome slično. Ne. Ali istovremeno moramo da se prikazujemo kao zajedničko tržište, dakle ne kao tržište od 2 miliona ili pola miliona ili 5-6 miliona ljudi i tako dalje, neko kao tržište koje ima desetak i više miliona potrošača sa jednim, da kažem, unutar našeg regiona, pojednostavljenim procedurama, harmoniziranim procedurama, da kamioni na granicama ne čekaju, da ljudi lako putuju, da imamo uzajamno priznavanje diploma, da onaj ko radi, do juče radi u Skoplju, sutra hoće da pređe da radi u Podgoricu ili u Novi Sad i tako dalje, da to lako može da učini, da jednostavnije i komuniciramo i trgujemo i da se razumemo, tu je naravno važan i ovaj valutni moment, a to je da i valute budu, da kažem, sa većim stepenom uzajamne fiksnosti radi lakših poslovnih kalkulacija i tako dalje. Jer to je otprilike nešto što je Evropska unija radila od svog početka. Ona je želela da standardizuje međusobne procedure, da napravi jedan zajednički trgovinski i privredni prostor i o tome se kod nas u regionu govori već 20 godina, neke stvari su urađene, ali mislim da nije dovoljno. Znate, svaki put kada putujem i vidim koliko se tu gubi vremena na granicama, koliko tu ima kamiona, koliko tu ima nekih papira i tako dalje. Ne možemo mi sa time da daleko dođemo, znate. Mi moramo da shvatimo da poslovanje mora da bude vrlo jednostavno. Sve tamo od Alpa do Crnog mora i do Egejskog mora i gore do Panonske nizije, ako hoćemo nešto da uradimo, da budu propisi slični, tu se radi dosta, ali mislim da može da se uradi i više. Ovo, kažem, uzajamno priznavanje diploma. Akcenat mora da nam bude na tome da naši ljudi, da naše lokalno stanovništvo svojim kvalifikacijama praktično utiče na to da strani investitori koji dolaze moraju da ponude bolje plaćena radna mesta, da zapošljavamo naše ljude koji su inženjeri, dizajneri, stručni, visoko stručni u drugim oblastima, a ne da naši ljudi, kao što je slučaj u Srbiji, jel tako, motaju neke kablove manuelno ili rade najjednostavnije poslove. Dakle, mi ne smemo da se na tržištu evropskih i svetskih investitora javljamo samo kao tržište gde je jeftina radna snaga, nego gde je kvalifikovana radna snaga, gde je produktivna radna snaga, da naša deca u međunarodnoj podeli rada zauzimaju što dostojanstvenije poziciju, svojim znanjem pre svega, a onda to moramo da nekako pretočimo i u opštu društvenu klimu, da razumemo da je obrazovanje najvažnija razvojna pologa, da obrazovani Makedonci, obrazovani Albanci, Crnogorci, Srbijanci, Bosanci i tako dalje, da je to ono što će omogućiti da sutra kao inženjer kad vam dođe neki strani investitor vi možete da tražite platu koja je možda nešto niža nego negde u Frankfurtu ili u Parizu ili u Ženevi, ali ne mnogo niža, a za naše uslove svakako dovoljno dobra za jedan kvalitetni skok u pravcu kvalitetnije životnog standarda. I drugo što mislim da nedostaje u našem regionu, to je da se kolektivno izađe pred Evropsku uniju
da im se kaže sasvim otvoreno. Nemojte da opterećujete naše budžete za izgradnju naše infrastrukture. Ako ne želite da Kinezi budu dominantni na ovom prostoru sa svojim infrastrukturnim i finansijskim aranžmanima, onda treba vi iz Evropske unije, a to za Evropsku uniju nisu velika sredstva, da pristupe čitavom Zapadnom Balkanu pa i šire, jednom infrastrukturnom umrežavanju, da se vrlo lako i jednostavno, vozom ili autoputem dođe iz Beograda do Skoplja, do Soluna, do Sarajeva, do Podgorice i tako dalje, da imamo harmonizovanu, standardizovanu infrastrukturu koja će dodatno da olakša komunikaciju i privredni razvoj. I taj račun, taj troškovni teret treba u velikoj meri, ako ne i u celini, da bude ne lokalnih zemalja, nego Evropske unije, jer Evropska unija mora da vidi da je na taj način takođe povezala svoj prostor, Austriju sa Grčkom, Mađarsku i Bugarsku sa Italijom i tome slično. Dakle, mi nismo samo van Evropske unije, mi smo okruženi Evropskom unijom i izgradnja naše infrastrukture i podizanje našeg životnog standarda je u organskom interesu Evropske unije ako ono uopšte ima više sposobnost da kažem, vizionarsko gledanje u budućnosti, jer svaki problem koji se desi ovde na Zapadnom Balkanu preliče se kao problem i u Evropi, tako da mislim da je stabilnost, privredni razvoj, institucionalni razvoj, infrastrukturni razvoj, da su to stvari koje su u interesu ne samo nas koji ovde stanujemo, nego i Evropske unije i da bi, rekao bih, takav nekakav objedinjeni zajednički glas zemalja i te inicijative bile nešto što bi moglo da stvari možda pomeri napred, jer ono što verujem da Evropi u ovom trenutku nedostaje je vrlo često i nedostatak kvalitetnih ideja i projekata, čak i više u odnosu na nedostatak novca, iako vidimo da njihove finansije ne stoje baš najbolje, za naše ovde uslove i okolnosti oni jesu jedan potencijalno vrlo ozbiljan finansijski izvor i kad pogledamo šta mi trenutno vidimo da Hrvatska kao članica Evropske unije ili Bugarska i tako dalje dobijaju mnogostruko više od ukupnog Zapadnog Balkana. To su stvari koje bi trebalo sve zemlje Zapadnog Balkana, ja bih rekao u jednom glasu da kažu Evropskoj uniji. Nemojte stvarati ogromne disparitete ovde na jugoistoku Evrope, jer to nije dobro za ukupni ravnomerni razvoj na našem kontinentu, a posebno ukoliko ozbiljno razmatrate to da mi jednog dana postanemo punopravne članice. Nema potrebe da u ekonomskom smislu pravimo dodatne razlike između Makedonije i Bugarske ili Hrvatske ili Bosne i Hrvatske. To su sve prostori i ljudi koji su vrlo povezani i slični i trebalo bi da se zapravo, da mere Evropske unije budu usmerene ka smanjivanju tih razlika, a ne ka njihovom naglašavanju. A mislim da ima dosta prostora ako bi bilo volje. Nisam siguran da je ima, jer mi smo svedoci recimo nečeg što se zove berlinski proces koji je pokrenut još pre 10 i više godina. Danas ako bi neko hteo da zaista vidi i da potraži nekakve konkretne rezultate te inicijative, nisam siguran da će lako da nađe puno konkretnih projekata ili procesa koji su se desili iz te inicijative. Da, apsolutno. Taj neravnomerni ekonomski rast i pomoć koja Evropa šalje našem okruženju i nas vodi do jedne velike disparitete ekonomske, a sa političke strane mi si još kaskamo prema našem putu u Evropi. Ja vam se zahvaljujem za ovaj naš razgovor. Imali ste jako veliku deskriptivnu moć da objasnite stvari sa ekonomske, svetske, lokalne i evropske tokove koji se dešavaju svima nama. Pred nama je jedna jako neizvesna godina koja, ja mislim, ako bi Evropljani slušali vaš savjet, onda bi ta bila još bezbolnija nego što se sad dešava u Evropi. Profesore, hvala vam što ste bili moj gost, meni je bilo jako drago i ja sam uživao da vama slušam i nadam se da ćemo u idućem vremenu isto tako da budete gost kada dođe to vreme. Hvala još jedan put, želim vam sve najbolje i vidimo se do sledećeg puta. Hvala lepo, sve najbolje, hvala vam na pozivu.